Akiama ba nyumba 10 kuma Murwet Mutwate nibekirite mpena muthuganiro umwe wamba bwa ng'ombe ire kwerekana kwigwa ntere cyantu betwe kiongo nyuma yawe gwikira mpena tomurume ojo nithirite baramiyete bairi na bakubangite kumende mbere ya kugwa tomwene ng'ombe je ugite yirwe ntuku ya Jumatano nithirite akimuchwa mwankira na aru akarina ndi bakathite akiama ba nyumba 10 nuntu bagutetheria kirigwikira muthuganiro ojo mpira Nicholas Chabari na Chotareria. Meto Emmanuel Mugarimi oturare no oturete kuya no tawa eto amishegi kumagalere mishegi ontoka ura no ya kiyendo ga turete kwendi no yomburia Muthaka Emmanuel Mutharimi nora arikitie na kuwatwa antugo oye munthini akuru oba anyumba 10 entere cha Murwete ari na ng'ombe ira wewe ngoko jira ane akwija na barethirito bakija na muthaka agongi no ende akuru baba nyumba 10 ibatethanirie mwanka barikia ana kumugwata na bamwikira mpeni mwene ng'ombe no agikujagira abora ng'ombe yake yaijangirwe uri sho tuko mujiwe rurirwe ndetwero ta mwanja ndiwe tande de ng'ombe mwari tio emwe imachinchi ndegwe de tio ndachukulikire kwambiria rokuria mwankaru ariri atagenda ituringira thimutora ko muntu na ng'ombe njirene antaba ba security ndogera tapamara na mambo utamwata twaria na mwako agatume turingite thimutu na ng'ombe no kethira ng'ombe ne na twathiluka kona cionte na ng'ombe gara twaringa thimu ntura cionte kwatuka thimu ne ntobetwe ng'ombe ne ntobetwe na mwana ng'ombe na ira twena wea uthaga na bwite kweleza ubwa kwa amba bage baya abo nuntu atumba gwethora akiya wengwa gwita kurura muci utuku nuntu kamuthaga nini muno niko we timu yako wegani nuntu katumba gwiya gongo nuntu kuonania kuri bangi nabo gucokeria nyumba 10 Murwete chairman na ntu bage nkatho na kinya ntu betu yeterwe nuntu bwe itendo kike agira ba utendera ntu ba bwetheria ntu na batu bwithiritie ng'ombe kuma malaene ikawatwa Murwete euni neme murungu na murungu abatharime na basindi kurita ngwira kumbika ogwende kumania na kareka arere agokenia anto obonthe ria kugwata amwamba aithiritwa kithangikia anto bantere ino cha Murwete ibakenerete onto bobo bakiuga kinya baba kuthinambe na guchamberia anto ba nyumba 10 ibarekane na onto bobo nonto akuru baba nyumba 10 baithiritwe baba kiguni ikinenene ibateokeretie ntora chethiro china thiri mheshimiwa mzima akoro makaweti nkomori na abantu ibakwithwa bara bakwija mheshimiwa orenda tucokera twari itenerera muntu aiya ageyo amurita ndene ageya kuthangikia antu mheshimiwa ora wari kuo nekaira antu buba wito nkomori nya muno tika kwende security tari ku security ne ari kuo na kinya area manager ibare kuo na tutwe yuthi ba area manager tutethero twe ne nya nonto wa muntu na imonene no twawata mwamba karinga thimu na ara mwamba atura ntore kendelea kuthuka itare yake kutari na nyumba 10 nonto antu ibathangika na kutari nya no tongori bwe na taratibu antu ibangaika nonto mingo twitwaiyero angu twitwaiyero lakini monka thai umaitonete thiri MP wari kuo waromegwa media echo arumana na kiwa antu kaba kuoro otheri kwa uno ethe onkomori no witherwe na amba bake kwa una na kwendra amba bake abekire inya kenda antu beta na mbere na kuthangika na kuumania na thai batu tutomerio onto burenge batu mbakumya tutangwe na omana twekira murungu so na batu tegira muntu no na kayete ng'ombe no ngo kwa kakwita no rarute ng'ombe wengwa so nto barumanga bange bakwa nganta bakumi na mpaka na nto bibinge kura nto beta baika para nto beta nkomere kwa siganti boru batanda to ngai boru bana ote muntu orwa otheri muntu ketharwa akata nto bakwa akathiteka itha imo bya muthi na uko kana no kathwa yete so nto bakwa beta batheri kamini tutangwe na kina twekira murungu kuma Murwete Gembe North Wetan Class Chabari.